Reka mbasuze rero mbahereze ikaze na karibu mbifurize gukomeza kugubwa neza, mbifurize n'umugisha w'Imana, muryango mugari bakunzi bacu tubana umunsi ku munsi. Reka nizere neza ko mumeze neza kandi mu bice byose murimo mukomeje kumererwa neza cyane. Tugarutse mu makuru yacu ni kuri iki gicamunsi, ni amakuru agiye atandukanye tugiye kwinjiraho ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ibintu ubona byahinduye isura. Guverinoma ya Kinshasa nta guca ku ruhande ikomeje rwose kuvuga ko igomba gushoza ibitero ku Rwanda nk'uko bigaragara. Turareba amagambo ya Patrick Muyaya, umuvugizi wa guverinoma, agaruka ku kibazo cyo mu mujyi wa Goma kabisa, aho yavuze ngo ibi byose biterwa n'u Rwanda na M23. Mu byo yagiye atangaza birimo mu mujyi wa Goma ibintu birakomeza kuba agatereranzamba ka nyina wa nzamba. Mu by'ukuri update ni nyinshi cyane kuri uyu mujyi wa Goma. Willy Mushaki yirukanywe muri Wazalendo, yirukanywe na Perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo nyuma yo gutangaza kabisa amagambo ibyarimo bibera hano i Goma. Ubwo nabyo turaba tugenda tubigarukaho, tubiva imuzi n'umuzingo kabisa, tubisesengura. Hari umufaransa rero wavuze ku bitero by'indege bitagira abapilote kabisa, abigarukaho avuga uburyo bigira ingaruka nyinshi cyane. Ibyo nabyo turagenda tubigarukaho. Turareba kabisa ahangaha uwitwa Sergeant Karoti William Notable watanze ubuhamya. Turareba ibyo yagiye atangaza kuri Codeco n'ibyo yagiye avuga. Kandi subscribe rero, share, comment, like ukande no kukazogera, dukomeze kugenda tubana gatanu kuri kagenzi kako. First of all, reka duhere kuri guverinoma ya Kinshasa. Aba bagabo mu magambo y'aba bayobozi ba guverinoma ya Kinshasa, mu by'ukuri mu byo batangaza n'ibyo bavuga, barimo baragaruka cyane ku Rwanda na M23. Baravuga ko ingaruka n'ibibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biterwa n'u Rwanda binyuze muri M23. Bakavuga ko ibyo ngibyo bagiye kubikuraho, hanyuma bagashoza intambara hehe? Ku Rwanda. Ibyo gushoza intambara ku Rwanda bya guverinoma ya Kinshasa, ndumva ari amagambo nyine bakunda gukoresha. Tuzakuraho M23, nibo bateza ibibazo hano, tugomba natwe kwihorera. Amagambo nk'ayo ngayo. N'umuvugizi wa guverinoma Patrick Muyaya mu kanya gato cyane, cyangwa mu byo yagiye atangaza, yagiye abigarukaho cyane, avuga kuri Goma, avuga ati ni u Rwanda na M23. Kuvuga u Rwanda na M23 ni uburyo bwa politike nyine bwo kugaragaza ikibazo bafite hariya nyine mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urumva Kinshasa yo irakubwira ngo M23 abakora bose ni abakozi b'u Rwanda, bavuga ko bakorera iki? U Rwanda. Ibyo byose rero bahuza, bahita bavuga bati nitumara gukuraho M23 natwe tuzashoza intambara ku Rwanda. Ku kibazo cya Karine Boisete, uyu mugabo Patrick Muyaya naho yavuze ati byakozwe n'u Rwanda na M23. Ejo bundi Tshisekedi yavuze ati tugiye gufata Goma, niturangiza gufata Goma dukomereze mu Rwanda. Ibyo byose iyo ubihuza ukareba, ugasesengura, ukitegereza, bishobora kukwereka ko mu migambi, mu mipangu, mu mitegurire ya guverinoma ya Kinshasa harimo kurasa ku Rwanda. Ibyo bintu biri mu mutwe wabo kandi bumva ko bagomba kubikora. Gusa kubivuga ni kimwe, kubikora ni ikindi. No kubivuga biroroshye, kubikora biragoye cyane. Buriya iyo uri mu ntambara nk'izi ngizi, intambara zikomeye, intambara ziremereye nk'izi, mu by'ukuri ugomba kubanza guhangana n'ibibazo ufite mbere y'uko wongera ibindi. Ibyo rero ni ibya Patrick Muyaya. Gusa u Rwanda nta kintu uravuga kuri ibyo ngibyo, cyangwa haba umuvugizi wungirije cyangwa Yolanda Macron cyaravuga kuri ayo magambo y'abayobozi ba guverinoma ya Kinshasa. Ariko iyo urebye gahunda ya Kinshasa
ni ndende cyane, uburyo irimo ikoramo ibintu byayo, guhuza n'abatavuga rumwe n'u Rwanda, ba Kayumba Nyamwasa, guhuza havuga umuhungu wa Habyarimana, uriya Jean Luc Habyarimana n'abandi bagiye batandukanye, ba Nahimana, Padiri Nahimana, bose ukabona ko bafite gahunda ndende barimo bategura, gusa u Rwanda narwo rurabizi cyane ko na perezida yabivuzeho n'abandi bayobozi bagiye babivugaho kuri iki kibazo, kuko urabona u Rwanda na Kongo ntibibanye neza pe, ntabwo bibanye neza, biragoranye. Reka wenda ibi ngibi mbiveho nigarukire aha ngaha, muranyemerera rwose kabisa mpite nihuta cyane. Ndashaka guhita nza hano kuri Willy Mushaki. Willy Mushaki wamaze kwirukanwa, mu by'ukuri ubundi yirukanwe ku munsi w'ejo, yirukanwe kabisa. Ihuriro nyine ry'abakoranabushake b'igihugu baharanira kurengera igihugu, VDP Wazalendo, iratangaza gukuraho no kwirukana Willy Mushaki ku mwanya we nka perezida w'inama y'abakuru b'ibihugu. Iyi myanzuro ikurikira amagambo yafashwe nk'aho adacunzwe kandi ateye ubwoba, yatangaje umunsi ushize kuri TV5 Monde, aho Mushaki yavugaga ko abazalendo bari bategura bavuye muri parike y'igihugu ya Virunga kugira ngo bongere kwigarurira Goma. Ibyo bintu rero uyu mugabo Willy Mushaki byagombaga kumukurikirana. Nimba hari ikintu namaze kubona, nimba hari ikintu gikorwa, nimba hari ikintu guverinoma ya Kinshasa idashaka, ni umuyobozi uyirimo indani gutya akaza azana amagambo. Aha ngaha ntacyo muvugana, ntacyo muganira, barakwirukana. Ndetse uyu mugabo Willy Mushaki ntuze kugira ngo ni umugabo woroheje. Willy Mushaki ni umugabo ukomeye cyane hariya muri guverinoma ya Kinshasa. Wumve nyine nawe ibintu biba byabaye bigahuruza, nkavuga ngo bigatikiza aka karere kose. Iyirukanwa rya Willy Mushaki, gufata uriya mwanzuro, gusa nabonye Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo nta kintu na kimwe aramira. Uwo ari we wese batari mu murongo umwe wa gahunda ya guverinoma, Tshisekedi amushyira hanze. Tshisekedi kabisa amunaga hanze akavuga atoya, wowe bugiye hari twagiye tubibona n'abandi bagabo bafungwa, usibye nawe abasirikare bakuru, abajenerali bagiye bafungwa. Ibyo ngibyo rero kuvuga ngo uri Willy Mushaki urimo uramena amabanga y'ibiri gukorwa, ubwo hari kuri bino bitero ntekereza bya Goma. Urabona ko abazalendo, FDNB, FARDC bari hano muri parike ya Virunga no mu bindi bice, barashaka umujyi wa Goma nyine nk'uko n'ibindi bice rwose bagenda babirwaniramo. Willy Mushaki rero yaje ku itangazamakuru agenda bitangaza, dore nyine icyagombaga gukurikiraho ni ukwirukanwa. Uriya mugabo se ubundi si umudepite? Willy Mushaki ndumva ari umudepite, ariko ndumva ari umudepite kabisa. Reka turebe rero ibyatangajwe na Sergeant Karoti William Notable Waniganga, ashyira hanze ukuri muri Botswana aho yahungiye. Yasanze ngo imiryango y'inyeshyamba igize abanyamirambo, abasinzi, imiterere n'abaganda badafite icyerekezo. Ndatekereza ko ubwo ari ubwoko bavugaga. Karoti yabajije aho abaturage b'abanyekongo b'amahoro baherereye, ngo amafaranga yabo yari yarashyizwe muri banki ya Codeco. Yanabajije ku bijyanye n'amafaranga ya Codeco yafunzwe ibyumweru 2 azira ko yarenze ku mategeko y'imbere mu gihugu kandi ko yafashwe nk'umuntu utazi gusoma no kwandika. Karoti arimo gutangaza byinshi bivuye muri Botswana, yasezeranyije ko azagaragara mu itangazamakuru vuba kugira ngo agaragaze ibikorwa nk'ibya mafiya by'inyeshyamba za M23. Ati twinjiye muri uwo mutwe twizera ko uzana impinduka, ubohora abaturage ba Kongo kandi ugateza imbere iterambere, ariko uyu mutwe watangiye kwica urubyiruko rw'abana b'abantu mu gihe barinze
Nilotic batangiye gusahura imitungo y'abaturage ba Kongo bawujyana aho bashaka mu nyungu zabo. Batangiye gufata imyanya y'ingenzi bayishyikiriza abantu tutazi. Batangiye gushuka abantu bakoresheje banki zitariho, amabanki adafite n'ishingiro ry'imari. Uyu mutwe waterwaga inkunga na Joseph Kabila, ariko kuva yagenda ntabwo ugikorana n'inyeshyamba. Nk'uko rero Karoti abivuga ati abapolisi benshi b'inyeshyamba bakuwe mu maboko yabo i Karundu, ibanga inyeshyamba zirimo kubika kugira ngo zirinde guca intege abasigaye. Ariko mu by'ukuri mu minsi iri imbere uzasobanukirwa ko inyeshyamba zabuze inzira, ari nayo mpamvu zidagifite imbaraga zo gutera imbere. Yongeyeho ko ngo ingabo z'u Rwanda arizo zikomeje ngo guhangana n'intambara ya Kongo. Abandi ntavuga amazina yabo ngo bishwe. Umva nawe u Rwanda bagomba kurugaruramo ngo ndetse no mu Rwanda uzatungurwa n'uko abantu bamwe na bamwe bakomeye babuze rubanda. Ngo ni ngombwa kumenya ko nabo biciwe muri Uvira. Ngo inyeshyamba zatakaje abagabo barenga 60 muri Uvira, Karundu n'abandi basirikare bakuru barenga 50 mu gitero cya Kara. Ndavuga gusa abasirikare bakuru. Uretse Willy, mugenzi wanjye yambwiye ko abandi barenga 16 bishwe, ndetse na mushiki wacu Fanny Kayembe ntabwo akiri kumwe natwe, nawe yishwe hatabayeho impamvu zitunguranye. Ndasaba abanyekongo bari mu mutwe w'inyeshyamba gushaka uburyo bwo kuva aho bari, kuko bakorera abanyarwanda gusa. Nabonye byinshi cyane mu by'ukuri. Usibye kuba iyi ntambara inyeshyamba za M23 zihanganyemo na guverinoma ya Kinshasa, u Rwanda ruragarukamo cyane. Umuyobozi ufashe ijambo yibasira u Rwanda. Umuntu ugiye kuvuga avuga ku Rwanda, nibyo birumvikana. Guverinoma ya Kinshasa ikintu yakoze muri iki kibazo cyayo na M23 n'u Rwanda ndetse, ni ukuvuga ngo ijwi ryawe hariya iyo uvuze u Rwanda rirumvikana kandi rikazamuka. Uyu yahoze mu nyeshyamba za M23, pay attention kuri aya magambo ari gutangaza. Yahoze mu nyeshyamba za M23. Amagambo nk'aya rero aza gutuma ikibazo kugira ngo gicike cyangwa kirangire ahubwo kiyongera kurushaho, kuko nk'uyu mugabo ibyo yavuze ntabwo ari mu gihugu, ari mu buhungiro, ariko urumva ati u Rwanda, u Rwanda, u Rwanda, u Rwanda, u Rwanda. Wabyumvise? Iki rero nicyo guverinoma ya Kinshasa yakoze, ndetse inakigira wide cyane no ku ruhando mpuzamahanga. Ubu ntabwo ibi bigabanya ikibazo, ahubwo biracyongera. Ikibazo cy'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kirakomeza gufata indi ntera. Kirakomeza gufata indi ntera kabisa. Uwitwa Radi Saweti yagize ati igitero cy'indege zitagira abapilote i Goma. Mu by'ukuri uyu ni umusesenguzi Radi Sewetu yemeje kuri France ikoreshwa rya drone za kamikaze zifite amababa adahinduka. Aravuga ati iri terambere ry'ikoranabuhanga ryemerera ibitero birenze aho ingabo zirwanira. Impuguke kandi igaragaza ingorane zo gushyira ibi bitero ahantu mu mujyi nk'aha ngaha, ko hapfiramwo abantu bataba bateguwe mu by'ukuri, bataba bateguwe. Ibyo ngibyo rero aravuga ati ni ikibazo gikomeye kandi kiremereye.
ni ikibazo kigize gikomeye kandi kiremereye. Tayari reka twizire mu mujyi wa Goma. Mu mujyi wa Goma ibintu ni hasi hejuru, ni mbirimbiri, nta mwana, nta mukuru, nta funi, nta muryoto. Gusa mu mujyi wa Goma igihari n'icyo ngiye kubabwira ni uko guverinoma ya Kinshasa ibyo inyeshyamba za M23 wa mugani zakorewe muri Karundu zo kugotwa kuvamwo bikananirana. Ubu aka kanya umujyi wa Goma uragoswe cyane pe, ku buryo birenze uko ubitekereza. Urabona ukuntu guverinoma ya Kinshasa ituje cyane, nta kintu ishaka no kuvuga ku mujyi wa Goma, wagira ngo nta nubwo bahari. Ariko barahari, bari gukora ibitero byabo kandi n'ibitero bari gukora ku rwego rwo hejuru, bari no gutegura ibintu birenze ibyo abantu batekereza. Uyu mujyi wa Goma uburyo unagoswemo, uburyo binateye ubwoba, ubona ko ikintu cyabaye ikibazo cyangwa ikiri gutuma guverinoma ya Kinshasa itarimo ikora ibintu byayo ngo birangire, ni uko urumva ni aba baturage gusa. Haramutse hatarimo aba baturage tuba twarabonye ibindi bindi. M23 nayo ifite ubwoba bwo gutakaza uyu mujyi wa Goma, kuko baravuga bati uyu mujyi wa Goma tuwutakaje ni imbaraga zidasanzwe twaba dutakaje, ni igihombo kidasanzwe, twahita tubura ijambo hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kandi noneho abaturage ba Goma bamaze kuba bari mu ngabo za leta muri uyu mujyi wa Goma, badushyira hanze, ibikorwa byose babitangaza, ama interview bayatanga, urumva. Ubwo rero baravuga bati natwe twakoresha kata zose zibaho uyu mujyi wa Goma tuwutakaza. Kuko utakaza uyu mujyi wa Goma ku nyeshyamba za M23, sinzi nimba muri kumva uburemere bw'icyo kintu. Ni nayo mpamvu guverinoma ya Kinshasa ishaka uyu mujyi wa Goma. Impamvu ishaka uyu mujyi wa Goma ni kimwe: first of all, barahita bongera bagire ijambo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryisumbuyeho. Ubwo ni ukuvuga baturutse inyuma, baje batinze, bari muri comeback, bakoze comeback, basubiranye umujyi wa Goma, barahita bagira ijambo rikomeye. Noneho ikindi sinzi nimba muri kubibona, bimwe by'u Rwanda na Kongo bavuga tuzabarasa, u Rwanda ati hariho ubwirinzi, dufite ubwirinzi ku mupaka nta kibazo. Urabona ko nanone babo bongeye kwegera umupaka neza, sibyo? Ubwo kuba umupaka wabo ufunguye cyangwa ufunze, u Rwanda rwaba ruvugana na guverinoma ya Kinshasa kwa Kisekedi, mu gihe ku mupaka ni u Rwanda na M23 nibo bavuga bati nimba hari nta gikorwa kidasanzwe cyabaye, abantu baragenda bambuke nta kibazo. Ariko ubwo icyo gihe dushobora kubona umupaka wise wongera ugafungwa. Guverinoma ya Kinshasa, igisirikare cyayo cyafashe uyu mujyi. Ibyo nabyo barabivugaho, baravuga bati dufashe uyu mujyi wa Goma bikiyongera ku bindi bikorwa twakoze, birimo cyane cyane kwica abayobozi bakuru b'inyeshyamba za M23. Noneho ntabwo ya magambo bavuga abavugizi ba Oscar Barinda na ba Uresi Kanyuka baba bakiyavuga, ntabwo ba Colonel Nanga ndetse n'aba Bertrand Bisimwa baba bagifite ijambo. Twaba twamaze kubambura ijambo. Makenga wagizwe akamana muri M23 twaba tumwambuye icyubahiro, twaba tweretse noneho abakongomani n'isi muri rusange ko wa mutwe wavugaga ko ufite imbaraga ntazo. Numva ni ibintu byinshi cyane bisobanuye kwamburwa umujyi wa Goma ku nyeshyamba za M23, kandi baba banatsinzwe. Kuko nureba uburyo urugamba ubu ngubu ruri kugendamo, ni ukuvuga ngo FARDC iracunga ahantu hazima gusa. Ibyo uduce turi aho inyuma barimo bararinda nta kibazo, ariko ahantu hafite icyo havuze, izina rizwi ryamenyekanye, tayari nicyo kintu cyonyine bari kureba. Kandi umujyi wa Goma ndakubwiye ngo ufashwe, M23 muri Bukavu ntabwo barinda barwana, bakwikuramo. Ayisiko yambikubwisha ukuri, uriya mujyi wa Bukavu bahita bawikuramo. Gusa nanone ikintu barimo bakora mu mujyi wa Goma nacyo gishobora gutera inyeshyamba za M23 kwikuramo. Ibyo nabyo ndabikubwiye, kuko kubafungira amazi n'umuriro muri uyu mujyi wa Goma nta kintu n'iki na kimwe, ubwo tariya hose nta kinjira nta gisohoka. Ubwo urumva naho ni ibindi bintu bikomeye. Ubwo nkibaza ngo biraza kugenda gute ko uyu mujyi wa Goma uri mu bibazo bikomeye, nubwo habayeho iriya mirwano
yabaye nk'ihagarara gato, ariko ibindi bikorwa byose bibaho byakomeje. Icyo kintu cyumve neza, ibindi bikorwa byose bibaho hariya byakomeje. Ibi ngibi rero hari icyo bikwereka, hari n'icyo bisobanuye. Reka ngushimire, turagenda dusubira mu makuru yacu ari imbere mu kanya gato.